تماشابینان محترم، هر هفته روزی جمعه ساعت 18 به وقت دوشنبه برنامه آنلاینی سوال و جواب با حقوقدان تاجیک جمشید یاروف برگزار می گردد. شما بیننده عزیز می توانید تا این مدت به ما طریق پچته الکترونی buzurgmehrfound@gmail.com یا در چت خصوصی فیسبوک بنیاد بزرگمهر سوالهای خود را روان کنید. این چنین می توانید در برنامه شرکت کرده توسط واتساپ، وایبر مستقیما زنگ زده سوالهای خود را پیشنهاد کنید. رقم برای تماس 48 791 150 277. Ignorare legis est lata culpa. ندانستن قانون این اشتباهی بزرگ است. السلام علیکم تماشاگران محترم، همه شما را خیر مقدم میگم در برنامه نوبتی ما سوال و جواب ها و ما در این روز 10 سوالی که به نظر ما خیلی هم مهمتر و عجیبتر بودن از آن قطار سوال هایی که شماری که به ما وارد شد به بنیاد ما انتخاب کردیم و این سوال ها رو جوابش رو به شما پیشکش میکنیم. همچنین شما با آن رقم های تلفنی که این حال دیدید می توانید که با ما سوال، پیشنهاد و توضیحات خودتان رو ارسال کنید. پیش از آغاز جواب دادن به برنامه و سوال های برنامه از شما یک بار دیگر خواهش میکردم که بنابر سبب اون که برنامه های ما رو تقریبا زیاده از 80-85% تماشابینان به ابونه شدن میبینند و کانال ما کسی ابونه نشده است ابونه شود، اون رو لایک کند و یارو دوستان و رفیقانشون تقسیم کند تا اینکه این کاری که ناچیز است از طرف شما برای ما یک یاردن، یک مدد و یک قوه روحی برای پیشبرد برنامه‌های آینده ما هم شود. اینک مدت چند هست که ما در برنامه سوال و جواب و سوال های وارد گردیده جواب می‌گردیم و امروز سوالی که یکم و ما وارد شده است درباره اون است که یک زن از دوشنبه ما سوال داده است: اگر راننده آدم رو پخش کرده از جای حادثه فرار کنه نسبتش با کدام ماده پرونده آغاز کرده می شود و این عمل چی جوابگری دارد این کارش؟ در اینجا راننده شخصی رو زیر کردن و او رو در جای حادثه پرتافته گریخته رفتن، فرار کردن، الکی دو عمل دیده می شود. یکم ویران کردن قاعده حرکت راه که با انسان ضرر جسمانی رساند و فرار کردن و برای همین هم کردار این شخص با دو ماده کودکس جنایتی باید بند و بست کرده شود. این ماده 212 کودکس جنایتی و ماده 127 کودکس جنایتی است. ماده 212 کودکس جنایتی نامش ویران کردن قاعده حرکت راه و استفاده وسیله نقلیات می باشد و وابسته از ضرری که این راننده به شخصی را که ماشینش به او برخورده است 4 قسم تقسیم می شود و هر یک قسم وابسته از عمل صادر کرده وزنی‌تر جزا شدن میگیرد. اگر جا مشخص گویم وقت زیاد می رود ولی همین رو کوتاه‌تر در مورد ماده 212 گفته می توانیم که اگر شخصی که راننده اتومبیل بود از بی‌احتیاطی باعث رساندن ضرری میانه به سلامتی انسان گشت، او میتواند که با جریمه آزاد کرده شود یا اینکه با محدود کردن آزادیش با مدت تا 3 سال یا اگر سود ضرور شمارد وابسته از خصوصیت و خصلت های این شخص میتواند که این آدم رو تا 2 سال با محروم کردن از آزادی محروم کند. اگر در نتیجه چنین اواریه یا اینکه همان صدمه نقلیاتی ضرر دیده، همون جبر دیده وفات کند یا اینکه ضرری وزبینی و سلامتیش رسد، در این مورد الکی آدم را ممکن است که از 3 تا 5 سال از آزادی محروم کنند و او را به مهلت تا 5 سال
имконият дорад суд ки аз ҳуқуқи ишғоли ягон мансабҳо озод кунад. агар дар натиҷаи садама як нафар не ду ва бештар шахсон вафот карда бошанд, дар ин ҷо аллакай ҷавобгарӣ аз 5 то 10 солро дар назар дорад. ин буд тафсили кӯтоҳ ё ин ки маънидод кардани моддаи 212 кодекси ҷиноятӣ ки номашро гуфтам вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифода бо воситаҳои нақлиёт аст. ва ҳамзамон ба саволи шумо чӣ хеле ки гуфтем, одаме ки садамаи нақлиётӣ мекунад, касеро пахш мекунад ва аз ҷои ҳодиса фирор мекунад, бо моддаи 127 кодекси ҷиноятӣ низ бояд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. яъне ки барои дар хатар монондан ва айнан бо ҳамин ном дар кодекси ҷиноятӣ модда ҳаст дар хатар монондан ки гуфта мешавад ки дидаю донистан нарасонидани ёрӣ ба шахсе ки дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш хавфнок қарор дорад. албатта дар ин ҷо сабабҳояш нависта мешавад ки аз сабаби хурдсолӣ, пиронсолӣ, беморӣ, оҷизӣ ки худашро наметавонад ҳимоят кунад. ҳангоме ки шахси гунаҳгор метавонист ба ин шахс ёрӣ расонад ва вазифадор буд нисбати ӯ ғамхорӣ зоҳир намояд, ҷое ин ки маъна ин бисёртар ба ҳамин саволи шумо дахл дорад, ҷое ки худаш ӯро дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш хатарнок гузоштааст. шахсе вақте ки ронанда касеро пахш мекунад, дар ин ҷо ҳамин амал ба вуҷуд меояд. пахш кард, дид, медонад ки дар ҳолати хатарнок барои ҳаёташ ӯро дар буҷое партофта рафтааст, медонад ки сабабкори ҳамин хатар ба саломатии ҷабрдида маҳз ӯ аст, маҳз бемасъулиятӣ ё ки надонистани қоидаи ҳаракати роҳ аст. ҳама ҳаминро хуб дарк карда аз ҷои ҳодиса фирор мекунад. яъне ки албатта ки истодан, ёрӣ расондан шуморо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намекунад, вале шумо фақат бо моддаи 212 ба ҷавобгарӣ кашида мешавед. чӣ хеле ки гуфтам, қисми якумаш ҳатто ҷарима ҳам дорад ва вобаста аз характери шумо, вобаста аз хислатҳои шумо, вобаста аз рафтори шумо ҳангоми тафтишот, ҳангоми расонидани ёрии аввалин ба ҷабрдида, суд метавонад ки мутобиқи моддаи 63 кодекси мурофиаи ҷиноятӣ ҳатто аз ҳамон ҳадди камтарине ки дар моддаи 212 овардааст, мисол аз 2 сол маҳрум кардан аз озодӣ оғоз мешавад, камтар ҷазо ба шумо таъин кунад, ё ин ки умуман ҷазоро ба дигар намуд тағйир диҳад. ин прерогатива ё ин ки вазифаи судя мебошад. ин буд дар бораи саволи якуми шумо дар бораи расонидани зарар ба саломатӣ ва фирор кардан аз ҷои ҳодиса. саволи дуюм: ҳангоми ҷудо шудани зану шавҳар тӯҳфаҳои арӯсу домод чӣ хел тақсим мешаванд байнашон? мо барномаҳои махсус якчанд кара доштем дар бораи ин мавзӯъ суҳбат мекардем. дар бораи моликияти умумии зану шавҳар гуфта будем ки кадом моликияти умумӣ аст, кадом моликияти инфиродии ҳар як зану шавҳар аст. ва ҳангоме ки муноқиша пайдо мешавад, ҳангоме ки зану шавҳар ба хулосае мебиёянд ки дигар давом додани зиндагӣ якҷоя ғайриимкон аст ва бояд онҳо аз ҳамдигар ҷудо шаванд, албатта чунин саволҳо ба вуҷуд меояд ки амволро чӣ гуна тақсим мекунед. дар ин ҷо шумо дар бораи тӯҳфаҳои арӯсу домод савол додед ва ман фикр мекунам ки дар назар доред ҳам тӯҳфаҳое ки онҳо ба якдигар карданд ё ин ки тӯҳфаҳое ки аз падару модарашон ҳангоми оила барпо карданд ҳар яки онҳо гирифтааст. дар боби 7 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон пурратар дар бораи ин масъала навишта шудааст ки чӣ хел тақсим карда мешавад, мисол тӯҳфа чӣ хел тақсим карда мешавад, моликияти умумии муштарак чӣ хел тақсим карда мешавад. ва саволи шумо дар ин маврид гуфта метавонам ки тӯҳфаи ҳар як шахс ин амволи умумӣ ҳисобида намешавад, ин амволи инфиродии ҳар як шахс аст ва ҳангоми тақсим кардани молу мулки зану шавҳар онҳо ба ҳар яке ки ба ин шахс тааллуқ дорад ҳамон мол мемонад. яъне ки агар зан ба шавҳараш
ماشین توفه کرده باشد و هنگام بکار کردن اختنیکو اون نمیتواند طلب کند که همین اموال نیز برابر تقسیم کرده شود، چون که الکی این توفه هست و این ملکیت عمومی حسابیده نمی شود. یا اینکه هنگام ازدواج کردن یک ستنکمی شکاف، تلویزیون، خالدلنگ یا اون چیزی دیگر رو خشتابوری عروس و عروس میدین و وقتی جدا شدن حتما این ملکیت عمومی حسابیده نمی شود و باید که به زن گذاشته شود. در اینجا باید قید کرد که یکی از مسئله هایی که معین کننده است برای که این اموال عمومی است یا اینکه اموال توفه است، باید حتما یگان دلیل خطی وجود داشته باشد، حتی همون رسپیسک عادی هم وجود داشته باشد که همین اموال همچون توفه از کسی به کسی دیگر سپرده شده است. این میتونه شما یک رسپیسک عادی کنید، مثال برای بخطری، برای آینده بحث پیدا نشدن میتواند آدمی که توفه میکند به عروس یا که داماد یگان اموال رو یک زبان خط نویسد که من فلانی فلان سند با عروس شونده مثال گلبگیم ابنه یک ستیک هم با مبلغ 5644 سومون و 21 درم همچون توفه تقدیمش میکنم. این نشان میدهد که ملکیتی کی هست. این سوال سوم، یک شخص در سیزو گرسنه‌نشینی اعلان کردنی است، آیا این عمل اجازه داده می شود و یگان جزا برای این کار پیش بینی شده است در قانون یا اینکه نه؟ درباره گرسنه‌نشینی اعلان کردنی هست یا که کردنی نیست، در سیزو هست، در کجایی که نباشد، هر یک انسان حق دارد یا اینکه انختارش بگم این آزادی انسان است. چون که میگن انسان حقوق دارد و آزادی دارد، این آزادی انسان است و انسان میتواند که گرسنه‌نشینی کند، میتواند که تشنه‌نشینی کند، چطوری که میخواهد با سلامتی خودش کردن میتواند کند تا همان درجه‌ای که این عملش به دیگر اشخاص ضرر نرساند. از این لحاظ منطقاً شخص در سیزو هم یا که در محبسخانه هم، در ملیسخانه هم، در EBS هم حقوقی گرسنه‌نشینی اعلان کردن رو دارد. برای این عمل یگان جوابداری پیش بینی نشده است، نه در کودکس مأموری حقوق بیان کنی مثال در آنجا آورده نشده است که برای گرسنه‌نشینی جریمه پیشنهاد کرده شده است، نه در کودکس جنایتی چنین نقطه هم نشان داده نشده است. از این لحاظ اجازت هست، حقوق هست. اینکه انیقش گویم معنی کسی نکرده است که آدم گرسنه‌نشینی اعلان میکند یا اینکه نمیکند. جزا نیز درباره این پیش بینی کرده نشده است و حتی یک ماده مخصوصی هست در قانون درباره ترتیب و شرایطی در حبس نگاه داشتن گمانبر شده، عیبدار شونده و سود شونده، یک ماده مخصوص است. این ماده 42 است. من قسمتی اون رو با شما حالا خوانده میدیم و مخصوصا برای همین گرسنه‌نشینی روانه کرده شده. ماده 42 قانون درباره ترتیب و شرایطی در حبس نگاه داشتن گمانبر شده، عیبدار شونده و سود شونده میگوید که هنگام مقرر کردن حالتی از خوراکخوری، سرکشی کردن گمانبر شده، عیبدار شونده و سود شونده، سردار جایهای در حبس نگاه داشتن یا معاون وی وظیفه دارند که سببهای خوراک نخوردن را معلوم کنند و در این باره به شخص منصبدار یا مقاماتی که پرونده جنایتی در پیشبردی آنهاست، اینچنین به پروکورور از بالای اجرای قانونها در جایهای در حبس نگاه داشتن نظارت کننده خبر دهد. یعنی که وقتی که شما گرسنه‌نشینی اعلان میکنید و این به گوش سردار مؤسسه جانشینی آن میرسد، حتما آنها باید به مفتش، به پروکورور، به اون کسی که پرونده شما در دست همون هست و شما رو پرس و پاس میکند و بررسی میکند پروندهتون رو، و همچنین به همون پروکوروری که از بالای اجرای قانونها در بالای در محبسخانه ها و تفتیشگاه های موقتی نظارت میکند کارگری اون است مراجعت باید کنید. یعنی آنها رو خبر کنند که فلان محبوس، فلان زندانی، سود شونده، گمانبر شده یا اینکه عیبدار شونده وابسته از استاتوس شما است
гуруснанишинӣ эълон кардааст ва боз онҳо бояд чикор кунанд. дар ҳолати асоснокии сабабҳои аз хӯрокхӯрӣ саркашӣ кардани гумонбаршуда айбдоршаванда ва судшаванда маъмурияти ҷойҳои дар ҳабс нигоҳ доштан чораҳои қонеъ гардонидаи талаботи пешниҳоднамудаи онҳоро меандешад. яъне ки омада бояд аз шумо хабардор шаванд, сабаби гуруснанишиниро пурсанд ва агар сабабҳои объективӣ бошанд, сабабҳои ислоҳшаванда бошанд, мисол вобаста ба оне бошад ки дар ҳарорати гармии 40-45 градус бекондитсионер, бешамол, хӯроки бад додан, муносибати бад бо гумонбаршуда, айбдоршаванда ёки судшаванда, дар ин ҳолат бояд фавран чора андешанд. он сабабҳое ки боиси эълон кардани гуруснанишинӣ шуданд бояд бартараф карда шаванд. ва ҳатман бояд корманди муассисаи тиббии ҳамон зиндони СИЗО ёки ИВС назорати доимӣ вазъи саломатии чунин шахсе ки гуруснанишинӣ эълон кардааст барад, аз вазъи саломатии ӯ хабардор шавад ва бинанд ки агар вазъият дар ҳақиқат хатарнок мешавад барои саломатии ин ашхоси гуруснанишинӣ эълон карда, дар ҳамин маворид фақат маъмурияти муассиса ҳуқуқ дорад ки бо зурӣ, бо истифодаи зӯроварӣ хӯрок хӯронанд, об диҳанд ба ҳамин инсон, то ин ки ягон сабаби фавт зарари вазъбин ба саломатӣ нашавад. бояд ба хотир дошт пеш аз эълон кардани гуруснанишинӣ ки эълон кардани гуруснанишинӣ кардан маънои онро надорад ки шумо нисбати шумо дар парванда ягон амали тафтишотӣ гузаронида намешавад. мисол шумо гуруснанишинӣ эълон кардед, шуморо дигар ягон кас допрос намекунад ё ин ки рӯбарӯкурӣ намекунанд, шуморо ба ҷои ҳодиса намебаранд барое ки нишондод диҳед дар ҷои ҳодиса, шуморо аз СИЗО ёки дигар ҷо ба суд намебаранд барое ки дар суд иштирок кунед, шуморо этап намекунанд. ин маънои онро надорад. албатта ки ин амалҳо карда мешаванд бо назорат кардани корманди тиббии ҳамон муассиса. ду саволи дигар ман мебинам дар чати фейсбукӣ омадааст. кадом моддаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷабрдида надорад? намедонам мақсади чунин саволро. дар ҳақиқат кадом моддаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷабрдида надорад? ин мумкин савол барои барномаи штокдекагда бошад, ҷабрдида надошта бошад. ман гуфта метавонам моддаи якум ҷабрдида надорад. бинед, кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷабрдидаву дигар аз моддаи чанд сар мекунанд? футбол HDTG аз моддаи 104 қисми махсуси кодекси ҷиноятӣ аз моддаи 104 оғоз меёбад ки номгӯи ҳамон ҷиноятҳо меравад. номгӯи ҷиноят ҳам не, номгӯи ҳамон амалҳое меравад ки барои ҷамъият, барои ашхос, барои инсон зарар дорад ва тибқи ин ҳамин кодекс барои содир кардани ҳамин кор инсонро ба ҷавобгарӣ мекашанд. аз моддаи 104 оғоз меёбад. яъне ки ба саволи шумо кадом моддаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷабрдида надорад, чунин саволи оддитарин дода мумкин мешавад дода ки аз моддаи 1 кодекси ҷиноятӣ то моддаи 103. лекин мантиқи ин саволро ман нафаҳмидам, гӯё ки тафтиши дараҷаи саводнокӣ мор бошад. боз савол додааст. андозаи ҳадди аққали таъин намудани алимент ба таври устувор ҳангоми тағйир ёфтани ҳадди аққали музди меҳнат тағйир меёбад? албатта бояд тағйир ёбад. андозаи ҳадди аққал ки тибқи он алимент таъин карда мешавад, вақте ки тағйир меёбад, бояд он ҳам тағйир ёбад. хубтар мебуд ки саволҳои дар ҳақиқат дараҷаи саводнокии моро месанҷиданӣ не
یا اینکه زیر شبهه گذاشتن اون که ما میدونیم یا که نمیدونیم داده نمیشد. سوالهای داده میشد که در حقیقت وابستگی دارن به حقوق، منفیت و به یگان حالت واقعی کار. سوالهای بافته اکادمی در اینجا در کار نیست که مثل دولت چیست، حکومت چیست، فلان و فلان، اون چیزی که عموما گویا در حیات اونقدر هم استفاده نمیشوند و لازم نیست. اینک سوال چهارم با میگذاریم. سوال چهارم چنین است که شخصی وفات کرد که دو زن داشت. از زن یکم و قانونیش که با او زوج داشت 4 فرزندی کلان دارد. از زن دویمش 2 فرزند. پیش از مرگ آن کس به فرزندان زن دویمش تمام مال و اموالش را وصیت کرد. آیا آن 4 فرزند زن قانونیش یگان حقوق به میراث پدر ندارند؟ باید گفت که در اینجا من این سوال رو کمی هم کوتاه‌تر کردم. این سوال درازتر بود. در آنجا باز گفته میشد که محض همین 4 فرزندی از زن یکمش که زوج داشتند در سالهای اخیر نگاه بینی همین پدر رو میکردند و سوال هم برای همه پیدا شده است که آنها نگاه بینی میکردند، آنها گروه چوب کردند و حالا وقتی که پدر وفات میکنند نتایج به آنها میگوید که وصیت‌نامه پیدا شده است، وصیت‌نامه ترتیب داده شده است و تمام اموال پدر به 2 فرزندی زنی نکاحی‌اش یعنی غیر قانونیش نمیگذارد. و در اینجا برای همین فهمیدن همین مسئله آنها به ما مراجعت کردند. ما با آنها چنین جواب دادیم مفصل‌تر با نشان دادن قانون‌ها، با نشان دادن ماده‌ها، تکیه‌های ماده‌ها، با پیشنهاد یک چند دیگر شرط‌ها یا اینکه راه‌های زیر سوال ماندن همین وصیت‌نامه و دیگر و دیگر، یعنی که راه رو نشان دادیم. ولی در اینجا وقتی که سوال رو ماندیم میخواهیم درباره وصیت‌نامه گویا کمی به شما معلومات دهیم و در این سوال جواب بدیم. وقتی که شخص مالکیتی شخصی دارد، صاحب ملک همین مالکیت میباشد، او میتواند با دلخواه راه و واسطه اختیارداری کند به این مالکیت، فروشد، نابود کند، تحفه کند، یا اینکه در چنین حالتی که ما گذشتیم دیدیم آن رو بتواند وصیت کند. این مردک در حقیقت میتواند چی به فرزندهای خودش، هرچندی که آنها با مادری آنها در زکس نباشند هم ولی فرزند او حساب میشوند وصیت کند. میتواند به من وصیت کند که من 3000 کیلومتر ایوای بودم دور هستم، میتواند به همسایه‌شون وصیت کند، میتواند حتی به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وصیت کند. اون بار ندیده است، نمیداند، میتواند وصیت‌نامه تمام اموال من بعد از مرگ من به امامی شریف شیرحمانوف گذارد. به دولت میتواند وصیت کند. این عمل همون انسان است. و وقتی که وصیت‌نامه هست این حقوقی افضلیت نوکی میباشد. این یکی از اصول‌ها یا اینکه اساس‌های افضلیت نوک باید تقسیم کردن مال و ملکی فوتیده هنگام تقسیم میراث میباشد. وقتی که میراث رو با وصیت‌نامه پورا به کسی میدهند همون اموال باید به او گذارد. اگر البته که بحث پیدا نشود اویدی در کدام شرط و شرایط و در زیر چی نوشتن چنین وصیت‌نامه و اموالی که در وصیت‌نامه قید کرده نشده است او بین میراثخواران درجه اول تقسیم کرده می شود. پدر، مادر، فرزندان، همسر تقسیم کرده می شود. در اینجا گفته می شود که وصیت‌نامه که وجود داشته باشد اون اشخاصی که وصیت‌نامه به نام او اموال را گذرانده است به او میگذارد. میگذاریم با سوال پنجم که درباره ادوکات است و سوال چنین است. نه بخشش سوال پنجم درباره زندانی ها است. برای زندانی رو از روسیه به تاجیکستان آوردن چیکار کردن لازم و به کجا مراجعت باید کرد؟ ما در این باره گفته بودیم، در این باره در برنامه‌های گذشته ما گفته بودیم، ولی باز همین سوال بیشتر پیدا شده است و خواستیم یک بار دیگر به شما فهمونیم. برای که
شخصی نزدیک شما یا اینکه خود شما شهروند جمهوری تاجیکستان را از دیگر دولتی که در آنجا او زندانی شده است به تاجیکستان انتقال داد، یکم که باید درخواست نویسد. کی میتواند چنین درخواست نویسد؟ درخواست رو خود همون شخص میتواند نویسد، میتواند نماینده قانونی او نویسد، خیشتبار نزدیک او نویسد، یعنی پدر، مادر، اپا، خواهر، بیبی، نبیره، فرزندان، همسر، اینا خیشتبار نزدیک هستند، اونها میتوانند نویسند. و میتواند همچنین همان سردار مؤسسه یا اینکه سودی که شهروند جمهوری تاجیکستان را چیز کرده است، حکم داده است، در مثال فرض بکنیم در روسیه، میتواند چنین درخواست نویسد و همین درخواست رو باید به کجا نویسند؟ به نام پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان می نویسند و در آنجا حتما قید میکنند که ما تمام شرط و شرایط آوردن همین محبوس رو به گردن میگیریم، خراجات رو به گردن میگیریم، ضروریت آوردن او را در آنجا می نویسند و انشالله که باید مسئله حل کرده شود و مسئله مثبت باید حل کرده شود. یعنی که درخواست به پروکورور گنرالی باید نوشته شود، درخواست را خودی محبوس میتواند نویسد، خیشتبار نزدیکش میتواند نویسد، میتواند همون مقاماتی که در زیر صلاحیت اون مقامات هست در روسیه چنین درخواست به پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان اویدی انتقال دادن او نویسد. اینک سوال دیگر، برای چه ادوکات‌های روسیه را در تاجیکستان اجازت کار نمیدهند؟ نه، برای چه ادوکات‌های روسیه را در تاجیکستان اجازت کار نمیدهند؟ اجازت میدهند. کسی نگفته است که ادوکات‌های روسیه را در تاجیکستان اجازت کار نیست. قانونگذاری فقط گفته است که ادوکات‌های دولتی خارجی در بحث پرونده‌های جنایتی همچون ادوکات در تاجیکستان حقوق فعالیت کردن رو ندارند. دلخواه ادوکات‌های دولت‌های دیگر، ولی ادوکاتی مثال شما در اینجا آورید روسیه، ولی اگر ادوکات از روسیه باشد و پرونده اولوی باشد، پرونده اقتصادی باشد، پرونده بحث زمین باشد، دلخواه پرونده گراجدنی باشد، با دادن وکالتنامه همچون یک شهروند به یک شهروند شما میتوانید که اون کس را در اشتراک پرونده اتان همراه کنید و همچون وکیل شما اومده در پرونده اشتراک کند. و یا اینکه اگر یگان در سودای تاجیکستان بحث اویدی حقوق همون دولت، مثل حقوق دولت روسیه، حقوق دولت نمیدونم شوید باشد رفته باشد، میتواند که ادوکات شوید، ادوکات روس اومده در بررسی این قضیه همچون ادوکات اشتراک کند، کارو فعالیت پیش برد. ولی شخص ادوکات از دیگر دولت خارجی حقوقی اومده در تاجیکستان در بررسی پرونده های جنایتی همچون ادوکات اشتراک کردن رو ندارد. گفتم میتواند اومده همچون شخصی وکالت دار برای حل یگان مسئله گراجدنی اشتراک کند. در اینجا با او یگان چیزی الوگی لازم نیست، با یگان رئیسری ادوکات‌های دولت خارجی خودش رو گذراندنی هم اجازت هم نیست و ضروریت هم نیست. آزادانه میآید دویرنست شما وکالتنامه را در نتایج ترتیب میدید، با همین وکالتنامه به سود رفته خود رو معرفی میکنند، با پرونده شناس میشود و تمام صلاحیت حمایتگر رو، حمایتچی رو، وکیل رو دارو میشود. سوال دیگر، آزاد کردن شخص بنابر گذشتن مهلت چی معنا دارد؟ همین رو پورتر میفهمانده. برای پورتر فهماندن آزاد کردن شخص از جوابداری جنایتی چی هست و کدام سبب ها و کدام مهلت ها شخص را آزاد میکنند از جوابداری جنایتی عموما چی معنا دارد؟ با دو ماده کودکس ها نظر کردن در کار. این ماده
32 کودکس مروفه جنایتی و ماده 75 کودکس جنایتی یک دیگر رو پورتر میکنن. مثال تمام عملهای مروفیوی از بازداشت کردن شما، از آغاز تفتیشات پیشکی، نظارت پروکوروری، سود، شکایت، چه شما در زندان باید نگاه داشته شوید، همین در کودکس مروفه جنایتی نوشته شده است. و آزاد کردن شخص بر سبب گذاشتن به جوابگری جنایتی کشیدن نیست، این عملی مرافعوی است، یعنی که در کودکس مرافعوی قید کرده شده است. و چطوری که گفتم ماده 32 همین کودکس میگوید که سودیا، سود، پروکورور در اساس ماده 75 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان این چون مفتیش که تحقیق برنده، یعنی که شخصی که پرونده رو معلومات اولین درجه رو جمع میکند، گلون روز کمگویی میشود، صورت‌تر کرده بگم میتواند مطابق همین ماده مذکور و با رضای پروکورور بنابر گذاشتن مهلتی به جوابگری جنایتی کشیدن پرونده رو آغاز پرونده رو رد کند یا که پیشگویی پرونده جنایتی آغاز شده رو ختم نماید. باید گفت که این عمل، یعنی که از جوابگری جنایتی آزاد کردن شخص بنابر سبب گذاشتن مهلت، معنای آن رو ندارد که کسی میتواند جنایت صادر کند و مدتی 20 سال 30 سال در دیگر جو پنهان باشد و بعد 20 سال باز گشته تاجیکستان بیاد و گوید که من مهلت گذشته است، مرا از جوابگری آزاد بینید. در همین ماده 32 گفته است که همان اشخاص، یعنی که سود و پروکورور و مفتیش و گلون روزیست، دو کار رو کرده میتوانند. وقتی که بینند که مهلتی جوابگری جنایتی کشیدن گذشته است، از آغاز پرونده جنایتی دست میکشند، یعنی که رد میکنند، قرار نمیبرند. یعنی هیچ قرار میبرند و نام قرار همین خیلی است که قرار درباره رد کردن آغاز پرونده جنایتی. در آنجا می نویسند که معین کرده شد، همین خیلی حادثه شد، همین آدم صادر کرده است، بنابر سبب گذاشتن مهلت قرار کردیم که پرونده جنایتی آغاز کرده نشود. این فقط به همون آدمان دخل دارند که نامناسب آنها، دست داشتن آنها به صادر کردن جنایت و مقامات معلوم نبود. اگر معلوم باشد که عبدالله به مثال میاریم عبدالله جنایت 104 کرده است، آدم کشی، این مثال میگیریم 10 سال باید جزا میگیرید، آدم کشی کرده است عبدالله و 27 سال در برزیلیا گریخته زندگی میکرد. بعد 27 سال تاجیکستان میاد با دل پور که من یکم کسی چیز نمیگم، برای که مهلتی که من همه زیاد باید میشتم 10 سال بود، من دو کاراتینا روی ششته در تاجیکستان بودم، باید ما رو آزاد کنند. این البته که برای او تطبیق کرده نمیشه، چون که نامناسب او معلوم است، دست داشتن او معین کرده شده است و در این جو نسبت همین عبدالله که آدم کشی صادر کرده بود 27 سال پیش، مثال میگیریم با مانند همون خوجا کماندیر، ببینید بعد چند قدر سال بازداشتش میکنن و اون عملهایی که او صادر کرده بود در سال جنگ شهروندی با همانها برای همان عملها پرونده ها آغاز کرده می شود و جوابگری جنایتی کشیده می شود. یعنی که آدمی که نامش معلوم است وای در گفتگو است. با اون ماده که ما میگوییم، یعنی که آزاد کردن شخص بنابر گذاشتن مهلت و اون اشخاص دخل دارد که نامناسب او دست داشتن او به جنایت و مفتیشان و کارمندان مقامات معین نبود. انا اکنون یک بار دیگه پورتر بینیم ماده 75 رو میبینیم، برای که ماده 32 کودکس مرافعه میگوید که در اساس ماده 75 کودکس جنایتی باید فلان آدم ها آزاد کرده شود و همین مهلت ها کدام است. اگر از روزی صادر شدن جنایت مهلت زیرین گذاشته شده باشد، شخص از جوابگری جنایتی آزاد کرده می شود. ببینید 2 سال پس از صادر نمودن جنایتی نه چندان وزنی، یعنی که آدم اگر جنایتی نه چندان وزنی صادر کرده باشد 2 سال پس گذرد و میتواند که نسبت به پرونده آغاز نشود و او آزاد کرده شود. کدام شخص؟ ما گفتیم شخصی که نامناسب او دست داشتن او به تفتیشات معلوم نیست. چون این شخص میتواند بعد 3 سال بیاید و بگوید که من همین کارو کردم،
маҳмудам дар ҳаминҷо исбот кунад. нисбати парванда аввал оғоз карда мешавад, баъд боз қарор бароварда мешаваду қатъ карда мешавад. номаш сабук мешавад, агар албатта виҷдониро азоб диҳанд ва омода ҳамин гапро гӯяд. вале бинед дар инҷо гуфтааст ки 2 сол пас аз содир намудани ҷинояти на чандон вазнин. дар инҷо боз зарур мешуморем ки дар бораи ҷиноят гап занем. ҷиноятҳо ба 4 категория тақсим мешаванд ва якум категорияш ин ҷиноятҳои на чандон вазнин аст. ва ҷиноятҳои на чандон вазнин гуфта ин амалҳои қасддона ҳисоб мешавад ки барои содир кардани он ҳадди аксари ҷазо аз 2 сол зиёд нест ва кирдорҳое ки мисол аз беэҳтиётӣ содир карда мешаванд ва мутобиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо набояд аз 5 сол боло бошад. дуюм категория ин ҷиноятҳои дараҷаи миёна ҳаст ки дар он ҷо аллакай ҷазо аз 5 сол зиёд нест ва кирдорҳои беэҳтиётӣ мисол ҳисоб карда мешаванд ки дар он ҷо низ аз 5 сол ҷазо зиёд нест. яъне ки агар шахс кирдори дараҷаи миёна ҷинояти дараҷаи миёна содир карда бошад, он низ метавонад ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо бинобари сабаби гузаштани муҳлат озод карда шавад ва дар ин ҷо ин муҳлат 6 сол аст. бинед қонун мегӯяд ки муҳлати ҷазо то 5 сол аст, 5 сол зиёд нест ва ин шахс метавонад баъди 5 сол омада озодона дар Тоҷикистон гузор кунад, қоил шавад ки ман ҳамин корро кардам ва ӯ ягон кор намешавад. категорияи сеюм ҷиноятҳои вазнин аст ва қонун гуфтааст ки 10 сол пас аз содир шудани ҷинояти вазнин мумкин аст ки нисбати шахс парвандаи ҷиноятӣ ё бар сабаби гузаштани муҳлат оғоз карда нашавад. яъне ҷинояти вазнин ҷиноятест ки ҷазои ҳадди аксари онҳо дар кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ гардида аз 12 сол зиёд нест ва агар аз 12 сол зиёд бошад ин ҷиноятҳои махсусан вазнин мебошанд ва муҳлати аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шудан барои ин ашхос 15 сол мебошад. дар охир гуфтанӣ ҳастам ки нисбати шахсоне ки ба муқобили сулҳ ва муқобили амнияти ба шаҳр ҷиноят содир намуданд, нисбати онҳо ягон хел талабот оиди ҷавобгарии ҷиноятӣ истифода бурда намешавад. ин кадом ҷиноятҳо ҳастанд? геноцид, биоцид, экоцид ҳастанд, ҷанги таҷовузкорона ва дигару дигар, яъне ҷиноятҳои умуми башарӣ мебошанд. барои онҳо ягон муҳлат нест. дилхоҳ вақте ки агар онҳо боздошт карда шуданд, ҳатто дар бораи онҳо ягон кас ҳам наметавонисту баъди 100 сол ҳам муайян шавад ки ҳамин инсон дахл дошт, даст дошт, нисбати ӯ парванда оғоз карда мешавад ва ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. инак мегузарем ба саволи ҳаштумамон. савол дар бораи маҷлису гирдуҳамоӣ ҳаст. медонем ки гузарондани ҳама гуна маҷлису гирдуҳамоӣ ва ғайра ки дар он ҳукуматро таъриф намекунанд дар Тоҷикистон иҷозат дода намешавад. албатта ин дар қонун оварда нашудааст, вале дар қонун дар бораи шахсон ва ё гурӯҳҳое ки ба гузории ҷамъомаду гирдуҳамоӣ барояшон манъ аст ишора ҳаст ё не? оддитар карда гӯем савол: ба кӣ мумкин нест, қонунан мумкин нест ки митинг? вале оддитарӣ баъзе одамон митинг мекунанд, гирдуҳамоӣ мекунанд, ба онҳо ягон гап намешавад, вале дар як ҷо 2 кас 3 кас ҷамъ мешавад, нисбаташон аллакай ҷавобгарӣ пешбинӣ карда мешавад аз мутобиқи кодекси маъмурӣ ё ин ки ҷиноятӣ ва ғайра ва ғайра. бояд гуфт ки барои ташкил кардани маҷлис, гирдуҳамоӣ, намоиш ва дигар якумин дараҷа ва аввалин дараҷа ташкилотчиҳои ҳамин чорабинӣ ва ҷавобгарӣ кашида мешаванд. албатта ки агар ғайриқонунӣ бошад, бо хатобиҳо бошад ё ин ки дар рафти ҳамин намоишҳои қонунӣ ҳатто ягон амали ғайриқонунӣ содир шуда бошад, ташкилотчиёни чорабинии оммавӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, чӣ маъмурӣ, чӣ ҷиноятӣ. вале
қонун оё ягон касро манъ кардааст ки ба онҳо иҷозат нест ки ягон чорабиниҳои оммавӣ гирдиҳамоӣ ташкил кунанд. бале дар қонун дар бораи маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 10-аш қисми 4 оварда шудааст. ташкилотчии чорабинии оммавӣ шуда наметавонад, яъне ки иҷозат нест ба ин ашхос гирдиҳамоӣ ташкил шуда наметавонад. шахсе ки суд ӯро ғайри қобили амал донистааст ё қобилияти амалашро маҳдуд кардааст, яъне ки шахсе ки касалии рӯҳӣ дорад ё ки муваққатан касалии рӯҳӣ мегирад, нуқсул ақл аст, аз ҷиҳати рӯҳонӣ алкоголик аст, наркоманӣ ашадӣ аст, ба чунин ашхос иҷозат нест ки ягон гирдиҳамоӣ ташкил кунад. дуюм, шахсе ки барои содир намудани ҷиноят ба муқобили амнияти ҷамъиятӣ, тартиботи ҷамъиятӣ ё қасдан содир намудани ҷиноят ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлатӣ доғи судӣ дорад ва ғайраву ва ғайра гӯем ҳам мешавад. бисёр дарози вақт будааст ин қисмаш. яъне он ашхосе ки ба ҷавобгарӣ кашида шудааст, маҳбусӣ шудааст ё ки ҷарима шудааст, айни ҳол доғи судӣ дорад, ба он ашхосе ки ба муқобили амнияти ҷамъиятӣ, тартиботи ҷамъиятӣ қасдан содир кардааст ягон ҷиноят, мумкин нест. ба обошони чиз мумкин нест. ва он одаме ки амалҳои террористӣ содир кардааст, дигару дигар. категорияи сеюми шаҳрвандон ё ки ҳамон гурӯҳе ки барои онҳо дар Тоҷикистон иҷозаи гузарондани ягон гирдиҳамоиву митингу роҳпаймоӣ нест, ин шаҳрвандони хориҷӣ ҳастанд ва шаҳрвандони бешаҳрванд ва шахсони бешаҳрванд. албатта якум дуюм вай категориҳоро каме ҳам фаҳмидан мумкин аст. шахси девона албатта ки иҷозат намедиҳанд ки гирдиҳамоӣ кунад. шахсе ки аллакай як бор ҷиноят содир кардааст ва ҳоло доғи судиаш набаровардааст, ба ӯ низ иҷозат наметиҳанд гирдиҳамоӣ кунад. вале барои чӣ ба шахсони хориҷӣ ё ки шахсоне ки умуман бешаҳрванд ҳастанд иҷозати гузарондани митингу гирдиҳамоӣ нест, номаълум аст. ино ман фикр мекунам талаботи қонун нодуруст аст. вале ба ҳар ҳол ин категорияи сеюми шахсоне мебошад ки барои онҳо иҷозати ташкилотчии чорабинии оммавӣ будан маън аст. онҳо метавонанд иштирокчӣ бошанд, не ки худашон ташкил кардан наметавонанд. ва категорияи охирон ин ҳамон ҳизбҳои сиёсӣ ҳаст, иттиҳодиҳои ҷамъиятӣ ё ки дини масҷиду калисову синагогаву дигар ки фаъолияташон бо тартиби муқаррар намудаи қонунбизории ҷумҳурии Тоҷикистон боздошт, маън ё барҳам дода шудааст. ин ҷои тафсир ҳам нест, яъне ки ҳизбҳои сиёсие ки дигар дар Тоҷикистон амал намекунанд, бинобар ягон сабаб фаъолияти онҳо манъ карда шудааст. мисол мегирем ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, гурӯҳи сиёсии 24 бозчи ҳаминҳо мисол мегирем, ҳаминҳо ҳуқуқи оғоз кардани ягон маҷлису гирдиҳамоӣ надоранд. саволи дигар. шавҳарамро барои қалобӣ боздошт кардам. муфаттиш манро бошад маҷбур дорад ки молу амволамро фурӯхта пули аризадиҳандаро супорам. ман дар амалҳои шавҳарам ҳамроҳ набудам ва аз пулҳои гуфтагии муфаттиш хабардор ҳам нестам. намехоҳам барои кори ӯ молу мулкамро фурӯшам. оё муфаттиш ҳамин гуна ҳуқуқи маҷбуркуниро дорад ё не? не, албатта муфаттиш ҳуқуқи маҷбур кардани ягон амалро надорад. ҳатто ҳуқуқи маҷбур кардани онро надорад ки шумо ба протоколе ки ӯ тартиб додааст, мисол шуморо 2 соат бечора азоб кашида пурсидааст, ҳуқуқе надорад ки шуморо маҷбур кунад имзо кунед. на ин ки ин масъалае ки мисол дар ин ҷо шумо овардед ки шаҳрванд, яъне ки ҳамсари шахсе ки ба қалобӣ муттаҳам мешавад маҷбур карда шавад ки молу амволашро фурӯшаду зарари ба ҷабрдида расонидаро дар рафти тафтишоти пешакӣ супорад. ин амали вай ғайриқонунӣ аст. аз болои ин амал ба сардораш ё ки аз ҳама хубтараш ба
прокурори ҳамон ноҳия ё ин ки прокуратураи генералӣ бояд шикоят бурд. чунин ҳуқуқ ягон кас надорад. агар ҷиноятро ҳамсари шумо карда бошад, аз амволи шахсӣ ҳамон ҳамсар бояд ҳамон зарар баргардода шавад. он молу мулке ки ба шумо тааллуқ дорад, агар он ҳам молу мулки умумӣ ҳам бошад, дар қисмати худатон молу мулк ба ягон кас дахл надорад. шумо ҳуқуқ доред онро ба ягон кас надиҳед барои пардохт кардани қарзи он будам. агар шумо ба ҳамин хулоса оед ки ман аз ҳисоби худам зарари гӯё расонида шударо ба ҷабрдида намеспорам, ин ҳуқуқи қонунии шумо аст, конститутсионии шумо аст ва ягон кас шуморо аз ҷиҳати ҳуқуқӣ маҷбур карда ҳам наметавонад. чунки ки гуфтем, амали муфаттиш оиди ин кор ғайриқонунӣ аст, аз болои ӯ бояд шикоят бурд. ва саволи охирон, тамошобинони муҳтарам, як бори дигар боз аз шумо аз фурсат истифода бурда хоҳиш мекардам ки ҳатман обуна шудан ба канали моро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо дар шакли обуна шудан, лайк мондан, комментарий ёки савол пешниҳод кардан, ин як дараҷаи зарур будани барномаҳои мо ва як рӯҳия барои мо мебахшад ки дар оянда барномаҳои ҳарчи бештару хубтару сифатноктар ба шумо пешниҳод намоям. ва инак саволи охирон, саволи даҳуми имрӯза, силоҳи сард гуфта чиро меноманд? мо мебинем ки дар интернет, дар фейсбук мисол дар рӯзҳои охир бисёр нишон медиҳанд ки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе бисёр фаъолияти нағз дорад. мана 4 шахсе ки духтарро даштномон додан боздошт карда шуд, як касе ки мисол жвачка туф кардааст аз 9 этаж боздошт карда шуд, писари 12 сола, ё ки фурӯшандаи кордҳо боздошт карда шуд, онҳоро бо суратҳои аҷоибу ғароиби ҳамчун як террористе нишон медиҳанд бо паси панҷараву дастҳои нарушник задагӣ ва бо ҳамон корҳо. ин савол аз ҳамон қабил аст ки силоҳи сард гуфта ҳамон дар баромадҳои вазорати корҳои дохилӣ силоҳи сард чист? оя ҳамон корде ки мебахшед ҳамон коргардонро ман мегуфтам, дӯсти азизам, дӯстам, ҳамон кордро як нишон медодӣ ба ман. боз ман дар шумо як чиз корд дорем. ҳозир савол барои он пайдо мешавад ки оё ҳамин корде ки ман ҳозир ба шумо нишон медиҳам, ҳаминам силоҳи сард аст ё ки не? мана бинед, ҳамин силоҳи сард ҳисоб мешавад ё ин ки не? дарозиаш 10-11 сантиметр будааст. ҳамин силоҳи сард ҳисоб мешавад ё ин ки не? яъне ки ман метавонам бо корди хонагӣ, корди аз инам кӯтоҳтар ба дастам гирифта дар кӯча гардам, мисол қасоб ҳастам, мисол ман қасоб кордама тез кардам, манам кордам қати ба тарафи бозор мераванд, бои маро қапанд ва гӯянд ки ту силоҳи сард дорӣ, ҳамин сабаби ҷавобгарию сабаби маро дар ВКД нишон додан шавад. барои ҳамин савол омада ки ҳамин силоҳи сард чист? умуман силоҳ чист? силоҳ як асбоб восита барои худмуҳофизатӣ аст, барои расонидани зарар ба як каси дигар ҳаст. силоҳ мешавад шикорӣ шавад, силоҳ метавонад шавад ҷангӣ, силоҳи оташфишон, силоҳи сард, силоҳи чӣ гуфтем, шикорӣ гуфтем, калакай гуфтам нагуфтам. рӯйхати ҳамин хоҳед агар рӯйхати ҳамин намуди силоҳҳо, тарзи онҳо, квалификатсияи онҳо, бандубасти онҳоро донед, қонун дар бораи силоҳ аст. дар он ҷо метавонед бароед ва бинед. ва дар ҳамон қонун дар бораи силоҳ гуфта шудааст ки силоҳи сард чист? холодное оружие, яъне ки силоҳе ки бе бале ин чизо силоҳи сард ҳастанд. яъне ки силоҳе ки барои зарба задан бо ҳадаф, ва аз қонун мехонам, барои зарба задан бо ҳадаф бо ёрии қувваи мушакҳои инсон ҳангоми бархурди бевосита бо объекти зарбазанӣ таъин шудааст. яъне ки он оҳану оҳанпора ё ин ки чӯб
دلخواه چیز دلخواه چیزی که در اینجا درباره اوهان ننویسد. دلخواه چیز که همچون یراق برای رسانیدن ضرر با استفاده انرژی موشک انسان، با استفاده انرژی دست می پا می نمیدونم چیزی که به استفاده همون قوه‌های پرخ و گاز و به استفاده الکتروشوک رو دیگر هست. من مثال الکتروشوک علاقه این یراقی سلاح سرد حساب نمیشه چون که در اینجا انرژی دستی موشک‌های انسان استفاده بوده نمیشه و یکی از مقررات‌هایی که محدود میکند که کدام نمودی سلاح سرد در جمهوری تاجیکستان منع است و برای استفاده بردن اون گرفته گشتن اون شخص را میتواند که به جوابگری کشند. در ماده 9 همین قانون درباره سلاح آورده شده است که می نویسد محدودیت هایی که برای گردش سلاح خدمتی غیر نظامی و لازمات جنگی اون مقرر کرده می شود در قلمرو جمهوری تاجیکستان منع است. سلاح سرد تیغدار و کردها، سلاح سردی که تیغ دارد سنگ مشتیکناش و کردها مثال همون کردی که من نشان دادم که تیغ بدن آنها در صورت زیر کردن توگمه یا فیشنگ پیش میبرایند و ثبت شده. نمیدونم دوره حاضر این رو چی میگن، در دوره جوانی مو فینک میگن، فینک یعنی که زیر کردن همون چیز پریده میبراید، فینک در تاجیکستان من و کارگر آورده می شود یعنی که با فیشنگ پیش می براید و کار در آورده می شود و از حساب قوه وزن یا حرکتی با سرعت به طور اتوماتیک ثبت شده هست که فقط با سرعت که سلطه میتید و خودش کشیده می شود آنها آماده استفاده می گردند و در این حالت درازی تیغشان بیشتر از 85 میلیمتر رو تشکیل نمی دهد. این چیزی مهم است. درازی تیغ 85 میلیمتر یعنی که 8.5 سانتی متر. اون تیغ کرد خانگی که برای خلب و برای سیبوری و دیگر من نشان دادم و کاتگوری اون چیزی که در ماده 9 قانون درباره سلاح نوشته شده بود راست نمیآید یعنی که این چیز سلاح سرد نیست یعنی که این چیز این کاردی که من نشان دادم اجازتی گرفته گشتن با خود استفاده بردن اون اجازت داده می شود. فقط همون سلاحی که با حرکتی تیز شده می شود در حالت مقرری می ایستد، سلاحی که با زیر کردن فیشنگ و توگمچه شده می شود، سلاحی که تیغ دارد یا اینکه وقتی آماده باشی جنگیش درازی آهنیش همون تیغ آن از 8.5 سانتی متر زیاد باشد ممکن نیست. اگر از 8.5 سانتی متر کم باشد یعنی که ممکن است. از این جهت این تفسیری جواب به سوال شما بود که سلاح سرد چیست. سلاح سرد یعنی همون سلاحی که به استفاده قوه پرخوی گاز و سوختن و دیگر قوه الکتریک و قوه آب و دیگر استفاده برده میشد به استفاده قوه یادرویی و دیگر. فقط با استفاده قوه موشک انسان برای به واسطه ضربه زدن استفاده برده میشد. کاتگوری آنها دراز است، از تیغ و کرد و نونچک و نمیدونم نیزه و کمان غلک و گرز و کستت و دیگر. برای همین قانون درباره سلاح است. خواهید مرحمت و سایت ما سایت بزرگمهر فوند بزرگمهر درآید در همون گرافه قانونگذاری قانون درباره سلاح موجود است، میتونید آن رو گرفته خوانید و درباره حقوق خود خبردار شوید که کدام کارد را با خود گرداندن ممکن است کدامش را نه و عموما از سایت ما استفاده برای دوستان عزیز ابونه شوید در برنامه ما در کانال های ما پیگیری کنید و فعالیت ما تکلیف پیشنهادهای خود را با ما روانه کنید. با شما من بودم رئیس بنیاد بزرگمهر یارف جمشید یارف. با همه شما سلامتی آرزو مندم.
تشکر زیاد که در مدت تقریبا 1 ساعت با ما بودید و سوالهای پیشنهاد کرده شما و ما رسیدند. انتظار سوالهای دیگر شما هستیم. تا بازی دوستان عزیز.